I pozdrav se da vidio, evo nas u novoj sezoni, sve novo, nešto došlo glavo. I Legend stigao sam konačno, gdje vidim 40 trofeja. Uglavnom, još sam vidim da se prije Legend 1 se nevjerovatno i dobio sam napraviti na novom mjestu. Dobro, imao sam i u prijašnjim videoma, ste vidjeli. Uglavnom, mjesto ne možeš dobiti osim da je kupiš. Napravi panel ako mi dobiješ nagradu. Ja sam vidim dobio. I prođem cijela tu sezonu koja je bila sam konačno zapravo ja dovršio. Evo ovo je novi stiker. Dva nova stikera, samo dva. Samo dva! Nisam dobro. A dobro, ovaj dobim za ovih što je dobra. Ono je što je Lina 1, 3000, prvo je vaćeno Lina, ja smijem se očinu sa prim linija, ali nisam da sam sa prim. Već se vraćamo na 30, ali dobro nema veze. Ovo jednim bila ova cijela scena. To sam nije završio tu sezonu, cijelu. Znači od ovih svih drugih koje nisam nikada završio. A ima i dosta. Ovu ne znam ću završit, a da imamo što da ljudi u no comp. Ništa što bilo po put, normalno, nisam završio. Ovo je ništa, ali ono da se da mi je, u ovo je zadnje, ali ovo je samo ovdje nije ništa pet. Ne znam. Eto vidite, bio sam... Evo, pa ne... Multi... What? Ovo je nešto novo ljudi, ovo ne znam šta je. Ovo je Mason Go. Ovo sad... Ha. Ovo je nešto slično kao klika, jel? Nije slično. Hajde, mi se kao moram odmah spojiti, to neće. A ne znam li šta je ovo? Ja ovdje dobijem nešto još. Ja moram mirat neći demo, šta sam. Aha, ovo je kao u Invincible. Napravio sam ovih potrebnih stvaranja. Open... Uglavnom. Ovi što sam dobio. Bitna stvar je ljudi u tome što... Gledajte, ova je Lina 1 Legend. Ja sam došao do Suprema... Supreme... To jest Ultimate. Legend dobijem sljedeći put ovo. Tako došao do 60. Da, ali Legendu ja ne dobijem ništa. Uglavnom, ajmo ljudi mi ovako, da imamo što imamo ovo. Free. Ali ništa. Ajmo ljudi mi vidjeti jedan name. Story mod, da li se on može vidjeti ili ne, ali ja mislim da se možda i može. Story mod, imali story mod. Ovo je novi Mighty Mushroom Star. Ajmo da odizam. Ako se vidjeti s ovim mušterom, ili da je mušter safe. Ajmo da uzeti ovaj. Neću vidim. A ne mogu tu što mi ne mogu, nema veze onda ide. Ne mogu taj remote koristiti. Šteta. I meni ti petrovi su zabranjeni za određeni mod kao i boosteri. Jer ono, bilo bi onda pre-OP ili sve znam. A, ovdje se dobiva vjerojatno ovi za avione. Ovo se može, znači nije... Ovo je što.
move! Ajme, nisam uspio dobiti. Ajme, nisam uspio doći do ma daj, ajde. Finale nisam. Ajme što nije, što se bilo. Mislim, Muster je safe, ali ja mislim da se ovo igralo za ove gluposti. Za ovo smeća zvijezdice. Jel, ja mislim da je to u tom modu. A piše ovdje. Ramno party staying event to win. Baš im daje multiplayer. A mislim, vidio sam ovdje video, nisam gledao šta je bit. A piše mi sve, win a name, win 5 centa, during a name, emote during a name. Možda ne mogu to? Ali mi još jednom. Ovaj put. Ajde ljudi, evo na ovaj drugi put, ako izvojim, sve još jedan im ustana, ajde ovaj zadnji put. Da ovo, možda mi je počeo na prvi put. Ovo će počeo jedan, ali ajde. Možda uspijem prvi izdržat. A nisam uspio prvi izdržat uopće. Nije mi niš došlo što mi treba, mogu se ovo šiti. Ajde, idemo sve izmeta. Extra move! Evo. Evo. Extra move! Troši mi vrijeme ovaj bumper pucajući. Znači to zašto je automatizirano je. Nije dobro, bolje da nije automatizirano, vjerovatno samo troši vrijeme ima. Extra move! Booster ready! Extra move! A nisam ni ovo morao nahevat nijat. Ovo je extra move. A mora, traće mi da nemam ništa. Your turn. Final round, ajde. Ove. Extra move! Ne, moram nešto ovaj. Extra move! Ne, ajde, dobro se idemo na to. Moram se nešto to, dakle. Nije mi nađe. Nisam. Znači onda. Extra move! No. Extra move! Aj boga, ne, sad bude poko. Ovo vrti. Extra move! Booster ready! Extra move! A nemam više jedan poteza. Nisam jednostavno vidio šta da sviram. Jedan žuti gore. Ljubičaste, ali nisam jednostavno vidio stilo. Aaaa, 5 ide dalje. You win? A, 5 ide dalje. Da se vidite. Zadnji uspio, ali ja sam drugi. Ne, 4 ide dalje. Zadnji nije uspio zadnju. Ja mi rači ljudi, ona je imala, a ne mogu vidjeti sad više. A da sam uspio zadnju. A oni rubiš trofeje više. Da sam uspio zadnju, ja nju ne potrošio booster i sve je bilo super. Ovo je bilo win a name, ovo je bilo nešto. Dobro. Win 5 nije ovo ništa, nema veze. Ali vidim ljudi, zašto mi vrijede ove avione? Ja mislim da ima već svojim, jel? Idem na ovu mašinu. Imam 4 ove aviona. A nismo ovdje. A ne znam za šta ljudi to jelike služi. A netko od vas, šta je ovo tu? Nemam pojma ljudi, a netko... Aha, ova...
Ja mi ovdje za mogu kupovati, ne ove gluposti koji šakam ovo. 600 sve ovdje, što je? Ovdje je legendary, ovdje je, da legendary, ovdje je ovo, ne, super ne, što ne, 6 a ovdje 3, aha, legendary od diamond. Aha, to je način fora, što može da dobiješ diamond, a ne legendary. Ima ovih emotova, stickera, to jest ne vem, emote, ovo je emote, jel? Emote, može biti stickera koje želiš, koje ti treba. Posljednjih ovih kao skinova i ovih animacija za pobjedu. I ovo nešto. Ne znam da to ima u shopu još dan danas. Ima, shop je još uvijek tu prisutan. I možete uvijek kupovati isto. Ali neću ni šupovat za sad, zato što jednostavno mi nema smisla. Za sada. Kad ću ljudi dalje ići, vidit ću, ako znate šta ovo radi, ovo tu dolje, napišite mi, a vidimo se, prije pozdrav i